आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ तरानिथोय सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा माई पाकलबा मियोइसिंग ngasi MLA ओइन वासक लौख्रै मणिपुर की बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग खन्ननबा बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ना केंद्र की मंत्री सिंह निर्मला सीतारमण बु सेंट्रल ऑब्जर्वर अमसुंग किरेन रिजिजू बु को ऑब्जर्वर हापलै मणिपुर ngasi COVID-19 दगी नाव फगलकपी सांग साद मरपुत्रानि 5.38 यौरे सही तरानिथोइदगी तरामरी फाउबगी मनुंग दलैबा अंगांगसिंग थासिगी तरातरुक्तगी कोविड की वैक्सीन कापा हौरगनी अमसुंग संसद की बजट मिफुंगनी शुभ सरुक ngasiदगी हौख्रै लाइबाक असिदा हौजिक ओरिबा COVID-19 की फिबम येंगलगा ताबिरिबा सिंगना लाइचत असिदगी ngaktoknanaba मखागी नियमसिंग असि ngakna satpinaba हाइजरी वैक्सीन काप यारबा मिपुम खुनिमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु फेस मास्क उपियु सोशल डिस्टेंसिंग ngakपियु खुद सामदी माइ मित तरु तनाना थंबियु हौजिक मपुंगैबा पाउ तरानिथोय सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा माइ पाकलबा मियोइसिंग ngasi MLA ओइन वासक लौख्रै मणिपुर विधानसभा की हॉल पांगथोकपा थौरममदा प्रोटेम स्पीकर सोरोखाइबम राजेन सिंहना मखोइबु वासक लौखि I, Shri Nongthongbam Biren Singh, having been elected a member of the Manipur Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Manipur Vidhan Sabha ki member oina mikalda khanbiraba Karamsyam ehakna Ishor yengduna wasakchari madudi ehakna aina lingliba Bharat ki Sangvidhan bu setna thajana amasung luna ningjana satchagani भारत की मनिंग तौना पांजबा अपुनबा फिबमबो काहेंदना थमजगनी अरुगा हौजिक पाइखतकदोरिबा थौदांग असि पुक्सेल सेंगना पांगथोकजगनी I, Sagul Singh K.B. Devi, having been elected a member of the Manipur Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हंदक पांगथोखिबा मिखलदुदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना सीट 39 फंगदुना मपुंग फाना मेजॉरिटी ओइखि नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ना सीट 3 जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ना 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस मसुंग नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ ना सीट मंगा नौना सेमखिबा कोकी पीपल्स अलायंस केपीए ना सीट 2 मसुंग इंडिपेंडेंस ना सीट 3 फंगखि नौनमाई पालगलबा सिंग असिगि मनुंगदा अहानबा ओइना कारकपा मियोय के यावरी नुपी मिहुत मंगा सु कारकखि मणिपुर की बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग खन्ननबा बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ना केंद्र की सल्थुम मंत्री निर्मला सीतारमण बु सेंट्रल ऑब्जर्वर ओइन हापलै केंद्र की आइन मंत्री किरेन रिजिजू बुना को ऑब्जर्वर ओइन हापलै वाफम असि बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ना ngasi थोकिबा चेरोल अमदा फोंदोखिबनी सेंट्रल ऑब्जर्वर अमदी को ऑब्जर्वर ना इम्फाल हेक थुंगलबगा दोल असिगी लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग खन्दुना अनौब सरकार असिगी मुख्यमंत्री ओहेंदुना अनौब सरकार दु सेमननबा थबक लौखलकली जनता दल यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग खुमुक्सम जॉय किशन ना हारी दोल असिना नौना सेमगदोरिबा बीजेपी की सरकार सौगलगने हाइना लौरिबा फिरपसि दोल असिना केंद्र शक्ति पाइरिबा एनडीए की मपांग दोल अमा ओइबा मरमना लौफम थोप खोंगथांग अमनी हिरम असिगी मतंगदा जेडीयू की माइकेदिगी दरकार लेब सेरोल सिंह पिसनख्रे बीजेपी नसु जेडीयू बु मपांग दोल अमा ओइना सोइदन इकाई खुमनरकनि हाइबगी थाजब लई
सेंटर की नेशनल ऑफिस सेक्रेटरी से इग्रे अकोई स्टेट की पर्सन में सपोर्ट पीग्रे अकोई को लेजिसी अकोई दी मैंडेट से बीजेपी के पीरबना एक प्रजा में हम लेडी को थाजा बसे महंदना तबक तो कनी थाजे अदला अकोई एनीथिंग आई तारे को करने से अथवा कोई एलायंस की कोई मैम जो जना है तारे पुन्ना मतलब की रेस्पेक्ट तो मसला का नियम थाजे है तारे मतलब चलो चलो तब दी कोई मतलब तुम तारे मियामना मतम सांगना ngainaraklaba रेलगाड़ी ngasi silchardagi none जिला फाव चेंदुना माइपाकना सांगिंग तौख्रे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की रेलगाड़ी दुदा रेलवे की ऑफिसर सिंह तोंगदुना सिलचरदगी जिरीबाम स्टेशन काइमाई स्टेशन अमसुंग थिंगौ स्टेशन लांदुना लाक्लगा नोने जिला की खोंगसांग रेलवे स्टेशन थुंगलकी रेलगाड़ी अदुबु लंबी अस्ता लैरिबा कंबीरोन थिंगौ अमसुंग खोंगसांग की मियामना हराउ तयामना ओखी तुंगदा रेलगाड़ी अदु खोंगसांग स्टेशन थादोक्तुना सिलचरगिदम खोंगसान की पाउदम अमा Matam kuina ngainaraklaba matungda ngasidi train gari Manipur state ki nungsuk thangba maikai da leiba Jiribam amasung Temenong jela phawraktuna Nune jila gi Khongsang railway station na yaurakre Maligaung da leiba North East Frontier Railway gi mokok thongba official sing yaurakpa Injil rolling trail run adu ngasi Temenong jila gi Rani Gadilu railway station Kaimai amasung Khongsang railway station None district ki marakta chathakibani Passenger compartment yaudaba train head engine adu yaurakpada Barak Turel mathakta Shaba railway bridge da Kambiron gi Khunja Singh Thingau gi railway station da Thingau gi Khunja Singh amasung Khongsang station da Khongsang gi Khunja Singh na taramna okhi amasung nat ki jagoi kya su utkhi mapam aduda yauroklaba matungda amuk hanna Assam lomda hanki Akashvani Imphal gi pawidama none degi agui kamai Manipur Information Commission da lakpa wakat singi hearing thasi kunmaridegi physical oina pangthokpa horgani hari commission gi chairol amada hai adu moinamak sarkar na piba covid ke SOP di ngak na satkadabani commission da wakat pagi chairol sing WhatsApp number 8258933055 ta tharak pasu yagani PDF format samla wakat chairol sing email address scicmanipur2019@gmail.com da tharak pasu yagani hari Lelong Horibi College da Numit Humi Satharakpa Faculty Development Program amanga solution kre program adu Internet Quality Assurance Cell Lelong Horibi College amasung Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development punna sinbani Numit Humni adu da tongan ba session taramari pangthoktuna National Education Policy 2020 yauna maroiba topic kaya gi matangda akhang ahisingna wangangki Manipur Sarkar na state song oina lauktokraba rupragana sakpa chana laibak Manipur Prasar Bharati na mapung phana sakhangle masigi matangda serolama Prasar Bharati na Akashvani Imphal amadi rajyagi art and culture gi commissioner da tharakle hari tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Manipur da ngasi mi 13 nono COVID-19 positive oiki ngasi gi oina laina asne naba mi amata sikibagi paulaite positive oibagi sangsad ama dasmik taretni Haksel Bibak ke serol amada hai hairiba matam asida laina asina nawami ahum nawa faglaki nawa faglapug sangsada marputra ni pan dasmik ahum taret yaure housing active case cham tara lairi Anoba technology sing season aduna nga yokpagi matangda numit humni sathagadaba skill development program ama ngasidagi Thobal da hokre district fishery officer Thobal amasung Institute of Fishery Education ICAR Kolkata ga ani na punna sinba training program asida akhang ahi kya na takpi tambiri hogdokpagi thoromadu da district fishery officer KS Ibetom Bidyabina hai ngami singda matam chunaba training piduna ngagi pothok hengat hananabagi pandamda training program si pangthokpani Assam Rifles ki none battalion sinduna ngasi Kangpokpi jila gi COB Scotland village da security meet ama pangthokre khulgilu singba sing naharol singamadi Central Armed Police Force ki mihut kya sark yakiba thoromadu da mafam aduga mari lenana sarkarna paikapa sahu thorangi thabak sing khomang yangshin hanana bohana bada punna thodang lomina naba warep naki hairi Tamenglong amasung none jila da mikhal mamang da police station sing da pikhalakpa license paiba nongmai sing mapu sing da pithokpa horgani hairi hiramasigi matang da Tamenglong gi district election officer na serolama thokre Imphal amasung iril turelgi isingi imai ka hen hanthakibadagi amadi lilongda leramba intake thong sabada thugai khibana maram oiraga Kanchipur water treatment plant konma pham singda matam khargi oine sing piba lab lagani hairi wapamasi PSE department ki cherolamada khanghalakpani
Mathang thagi tarettagi haugadoriba Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba class 11 amasung 12 examination asi mapung phana pangthoknaba honabada mari lenaba khudingmakna mateng pangbinaba hairi. Council asigi secretary CS Biren thokpa serol amada hai Bharat pumbagi oina pangthokadaba parikha gi chana pathapsing matung inna council na parikha asi pangthoknaba warip lobani. Masida mahiroi singna wakalda nungnangba madi laitadaba pumnamak thadoktuna soidana saruk yananaba secretary na appeal tawri. Marxism की मपाने है खंगनरिबा मसुंग मालेमदा साइंटिफिक सोशलिज्म की युमफम थोलंबा कार्ल मार्क्स न लैखिदबगी सही चाम कुंथ्रामा पुनसुब कुमन थोरम ngasi Imphal की इरावत भवनदा CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल न सिंदन पांगथोक्रे लैखिद्रब लुसिंगबसी की फोटो दैकाई कुमनब उत्पम मसुंग महाकी मरमदा सिंथादुन वांगांगमना पालन थोरम बसी की मपुंग ओइबा सक्तम ओइकी Wabagai Kendradagi Kaduna Matamamada Manipur Bidhan Sabagi Upa Adakshamasung, Veterinary and Animal Husbandry Amadi Art and Culture Gimantri Oiramba, Wabagai Therapy Saktagi, Mayang Lambam Manihar Singalai Kidabada, Manipur ex MLA Welfare Association na Tamoishong na Wow Pongdokre, Association is Gerald Amada Wapumasi Pongdorakpani, Akasvani Imphal Pau Tabiri. Sahi tara nithoi degi tara mari phawgi manung dalai bangang sing thasi ki tara taruk COVID ki vaccine kapa haurgani. Sarkar ki pauna hai Kendra Sarkar na Baigyanik sing kupna khanaraba matungda sahi tara nithoi degi tara mari phawgi angang singda COVID ki vaccine kaphok na khongthang asi lokolakpani. Makhoi de kap ko dorio vaccine asi Hyderabad laiba biological advance na saba Corbevax vaccine ni masigi mathakta Sahi humpugi mathakta laiba masagi laina laiba miyosing khaktamak COVID ki precaution dose kaplamba adusu thasi ki tarataruk tagidi sahi humpugi mathakta laiba miyoy khudingmakta precaution dose kappa haurgani hairi. Laibak asida hojik power COVID ki vaccine dose koti shama maripu lak taramapan hena kapkre haksel mantraloy na hai haukiwa pung kunmari da vaccine dose lak mari lesing humpu matoy hena kapki hairiba matamasida COVID ki anawa case lesing ani chawnga ahum thanglaki. Hawjik leba asida COVID ki active case lesing kuntra taruk sama humpuni pan lairi haukiwa pung kunmarida miyoy lesing mari chahum humputra taret laina asina nabadagi fagalaki masi tharaga nawa fagalapagi sangsada marputra nipan dasmik taret ani yaure. Sangsad ki budget mifam yani suba saruk ngasidagi haure Rajya Sabha ki chairman M Venkaiah Naidu na member singda achumbu wakalon galonena thawai yauna mifam masi chathana bahairi. Mahangna hai mifam gi ahan basarukta nampu da mifam yai thokiba amata laikide aduna Rajya Sabha ki thabak chada chama mai pakna chathaki. Parliamentary Standing Committee gi mifam da sadasya sing mapung phana saruk yakhidababu yaning daba phongdok laduna Sri Naidu na hai sadasya singna Parliamentary Standing Committee gi mifam da yaw bahibasi tangai phadaba thodang ama oina lawgadabani. Ngasi sabha gi mifam hek hobaga industrialist Rahul Bajaj yauna laikhidraba sabha gi hanagi sadasya singi mafam da ikai kumnaba utkhi. Lan nanglaba Ukraine dagi chanthorkpa mahiroi singi academic career mangdanaba sarkar honagani haina Kendra ki Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan na thajaba pikre. Lok Sabha da ngasi Congress ki Gaurav Gogoi na hanglakpa wahangamagi paukhumda mantri na hai laibak thiba thodok aduda awaba nanglaba mahiroi singidamak sarkar asina honaba yaba pumnamak makhata na honagani. DMK ki sadasya TR Baluna Operation Ganga gi makhada laibak asigi mahiroi sing Bharat ta mai pakna purukpagidamak Pradhan Mantri bu thagatpa phongdokki. Sel Thungi Vibhag se puriba Arunachal Pradesh ki Upamukhyamantri Chona Mena ngasi Rajya Vidhan Sabha da English ngani kunithoi kulhumdoi gi oina lupa koti satruk nifumari dasmik nipan ama puthaba rajya gi budget puthokre. Budget adu putholaduna Sri Mena hai COVID laichit manungda tongan building block taruk saki hariba building block sing asina Arunachal Pradesh bu hena chokotpagi maike da sanction hanba ngamlagani. Marag asida Assam Vidhan Sabha ki budget mifam sung asidagi dispute haukre ngasi ahubu namita Rajyapal Professor Jagdish Mukhi na hai Rajya Sarkar na Pradhan Mantri Narendra Modi gi awang nongpuk lamdambu hena sakut han bahaiba manglana du mangpaung na hanaba kanna honari. Ukraine gi Rashtrapati Volodymyr Zelensky na hari mahakna Russia gi Rashtrapati Vladimir Putin ga unanaba masung yasinaba phiam puraknaba khawrang na ngairi. Sri Zelensky na Ukraine gi miyam da pibu waro lamada hai laibak ani gi marakta video conferencing gi khutang da namit khudingi wari sanaduna waroshin ama purakna naba kan honari. Loisilakpa COVID-19 gi ngak thokna naba COVID ki vaccine kap thokpa face mask upa phut taruk lapna na laiba khutsamadi maimit taru tanana thamba haiba chamathong singasi ngak na satpinaba amu hanening singjari. Aroibada maroiba pau amu hanna Taranithoi suba Manipur Bidhan Sabha Mikhalda mai paklaba miyosing ngasi MLA oina wasak lawkre
मणिपुर की बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग खन्ननबा बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ना केंद्र की मंत्री सिंह निर्मला सीतारमण बु सेंट्रल ऑब्जर्वर मसुंग किरण रिजिजू बु को ऑब्जर्वर हापले मणिपुर ngasi COVID-19 दगी नाव फगलपके सांसद मणिपुर 9.3 यौरे सही 12 दगी 13 फाउबगी मनुंग दलेबा अंगांगसिंगदा थासी की 13 दगी कोविड की वैक्सीन कापा हौरगनी अमसुंग संसद की बजट मिफुंग यानी शिव सरुक ngasi दगी हौक्रे पाउ लोइजरे